Mwaramutse neza. Tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi w'Imana. Ni ku munsi wa karindwi ku cyumweru, abajya mu materaniro tubonaho no kubifuriza amateraniro meza, ariko tubibutsa gusengera intambara ziri mu bice bigiye bitandukanye. Ariko murabizi neza ko ikiba kituzinduye ari ukubapudetinga intambara ziri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho byamaze guhindura isura. Biravugwa yuko Nkunda yaba yatangiye kuganira na General Sultan Makenga ndetse na coalition yose AFC M23. Bivugwa yuko bahuye. Ese ni ibiki? Turamenya uko byimbitse ndetse turebera hamwe ese yabagarutse mu rugamba yatangije rumaze kugera kure, ndetse ibyishimo ni byose kuri bwana Sultan Makenga bitewe na bombardement yateje muri FARDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi. FDNB na FARDC ntibicanwaga, ndetse magingaya ibiri kubera mu mujyi wa Uvira byamaze guhindura isura. Ni munyemere rero nge ntabwo ndi buvuge byinshi kuko izi ni updates tuba turi bwambaza umuroko w'ifoma akaduha ido n'ido y'ibikomeje kugenda ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye. Bakunzi ba Kigali News rero reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza kuri Kigali News bwa mbere, nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, bityo mukiyongera mu muryango mugari w'adahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni munyemere rero dudatinze twakira umuroko w'ifoma turebe uko byifashe. Bwana Bizima, waramutse neza? Nakeye neza. Igitondo cyiza bwana Bizima. Yego kuri twese. Yes, biravuga yuko Nkunda ashobora kuba ari mu biganiro by'ibanga. N'icyo ubona yaza guhindura biramutse ibiganiro barimo biramutse bigeze ku musozo, cyangwa n'iki cyahinduka Laurent Nkunda aramutse agarutse mu ntambara yatangije? Ntabwo turamenya neza ngo bahujwe n'iki kuko nta makuru yabashe gusohoka, ariko ubona ko zari inzego z'ubutasi ziba zayasohoye mu buryo budasanzwe, ariko ubona ko ari amakuru y'ubwiru kuko hatabashije gutangazwa icyabahuje ndetse n'imyanzuro yaba yavuyemo. Ariko iri ni izina rikomeye kandi ryanditse amateka kuko ubona ko ariryo ryatangije uyu mugambi wo kwibohora ku mutwe wa M23, ndetse ubona ko ari umuntu ufite amateka cyane kuri kiriya gihugu kimuzi cyane mu myaka yatambutse ndetse imaze no kuba myinshi. Ubu hitezwe rero ikintu gishobora kuba kiriho ku buryo ubona ko ubyibuka neza ko ayoboye inyeshyamba z'umutwe wa CNDP n'ubundi umukuru w'igihugu yari perezida wari Joseph Kabila wari uriho icyo gihe, ndetse ubona ko na n'ubu ari we uri muri uyu mujyi wa Goma mu buryo bwo gukoranira hafi na M23, ndetse hakaba hiyongeraho Makenga nawe umaze igihe ayoboye uyu mutwe muri iyi mirwano yose ibera muri ibi bice. Urumva ni abantu batatu badasanzwe rero kandi bafite amateka kuri iki gihugu cya Kongo, ndetse babashije guhura. Urumva ko uwo ari we wese wabyumva hari icyo yahita atekereza mu matwi ye ikigiye kuba ndetse n'igishobora gukorwa ku bufatanye bukomeye bwaba bugiye kubaho kuri abo bagabo uko ari batatu. Rero amakuru nyayo y'icyavuyemo birumvikana ko ataratahurwa neza ku buryo wayatangaza unononse ayo makuru, ariko iri buze kuba inkuru nziza cyane byanze bikunze kuri M23 ku bw'abo bagabo bahuye kandi bihuje kandi ku bw'umugambi w'ibyo bashaka kugeraho. Yes, bwana Bizima, biravuga yuko bwana Sultan Makenga ari mu byishimo bitewe na operation akomeje kugenda akora. Abenshi bakomeje kuvuga ko yaba yarinjiriye igisirikare cya FDNB, ndetse bikaba bivugwa ko arimo gutangayo command, ndetse bamwe bavuze yuko muri kwa gusubira inyuma kwa Uvira harimo abasirikare bambutse bakajya mu gihugu cy'u Burundi, bakaba aribo bakomeje gukora ibikorwa bikomeye cyane muri iki gihugu. Bwana Bizima, byifashe bite, bihagaze bite saha ngiyi
n'icyo ubona cyahindutse ku mirongo y'imbere y'urugamba muri ibi bice. Muri ibi bice yenda nsa n'ukomeje kuri icyo uvuzeho kuko gitandukanye na operasiyo yenda ziri kubera muri Sud Kivu kuko ubona ko kwinjirirwa k'Uburundi kuri M23 ni ibintu byaba bimaze igihe, ntabwo byabarwa ko ari ibya vuba kuko ubona ko iki ari igihugu cyabashije gusa naho kibabangamira muri operasiyo nyinshi zabereye muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu, ndetse bamuha amabwiriza bamusaba inshuro nyinshi kutivanga cyane muri iyi mirwano, ariko ntiyigeze abikora, ahubwo yarushijeho kubigenza uko badashaka, ndetse na magingo nayo urabona ko ibi bitero byose ndetse no kubangamirwa kw'abaturage b'abanyamurenge muri Minembwe byose biba ku nkomotsi cyane yagiye igaragazaho ukuboko gukomeye ni ingabo z'u Burundi. Rero ubona ko nabo basa naho ari bya bindi akebo yabagereyemo, nabo basa naho bakamusubiza kuko ubu nawe ari umuntu ufite ibibazo cyane bijyanye n'umutekano mu gihugu cye, yaba muri politiki ndetse no mu nzego z'umutekano. Ubwo wabonaga ko arajwe ishinga na operasiyo zose zaberaga muri FARDC, ubu ngubu noneho arajwe ishinga n'ibiri kubera iwe, ndetse bishobora no kuba ubu no gusinzira ari ikibazo cyane bijyanye n'umutekano we bwite, kandi ari gushakira muri buri kimwe cyose kiri kuba muri iki gihugu cy'u Burundi. Rero ni umugabo kandi unifitiye n'ibibazo muri politiki ye bwite, mu banyepolitiki, mu ngabo ayoboye zimurinda n'izirinda igihugu, ubona ko mu nzego z'umutekano hose ari ibicika, ndetse ari umuntu ubona ko afite urugamba rukomeye cyane mu gihugu cye bwite, ukuyemo ingabo, intambara yo muri Kongo ndetse n'umubano muke umaze kugaragara hagati ye n'igihugu cy'u Burundi cya Kongo. Ubu imirwano rero uburyo ihagaze muri ibi bice bya Sud Kivu, yaba muri Minembwe ndetse no muri Uvira hano, ubona ko ari ibintu byahindutse. Ni nyuma y'uko ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo byagiye bigaragara ko cyane M23 yabaye nk'aho itangira gushyira mu bikorwa gukoresha drone mu bice bitandukanye, ariko kuri uyu munsi mu nkuru zagiye zitangazwa cyane ko muri Mikenke ndetse na Gakenke hagiye hagaragara drone zakoze agashya cyane kuri pozisiyo za FARDC, ndetse ubona ko ari agace gasa naho kibasiwe n'izi drone bitunguranye, ndetse bagiye bazitirira mu bice bitandukanye ko ari M23, ariko bamwe bakanavuga bati FARDC ko izi drone zaturutse mu Rwanda, ariko amakuru ahari neza nyayo y'ubutasi ku ruhande rwa M23 nibo bafite ukuri gufatika cyane, kuko bazi ibingibi, kuko ntabwo bayoberwa icyo bakoze kandi ntibatinya kugaragaza ko bazikoresheje. Ni amakuru agaragaza ko binjiriye ikoranabuhanga rya FARDC kuko izi drone zari ziturutse iwabo, ndetse zikaba zisa naho baziyobeje zikarasa defense zabo bitunguranye cyane, ndetse ubona ko byabababaje cyane kuko zahitanye abasirikare benshi, ndetse zangije pozisiyo zigera muri 3 muri iki gice cya Minembwe. Hakaba hataratangwa amakuru ku ruhande rwa FARDC mu buryo bwo gutinya gutangaza ko izi drone zayobejwe ziturutse iwabo, kugira ngo ataba guca morale ingabo ziri muri operasiyo kumva ko zapfuye muri uru rwego kandi zirashwe na drone ziturutse iwabo, ikigizwe ibanga. Ariko urumva ko ibintu byatangiye kujya mu itangazamakuru biri buze n'ubundi kumenyekana cyane, ku buryo biri buze guca morale cyane ingabo ziri muri operasiyo muri ibi bice bya Minembwe, ndetse ubona ko agace cyane gasa naho kari gafite imbaraga zikomeye muri operasiyo yaberaga muri iki gice cya Minembwe, ari iki gice cya operasiyo ubona ko indondo yose FARDC yabaye nk'aho izamura y'ingabo nyinshi cyane bikomeye, kuko ubu hari kubarirwa ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo, mu buryo ubona ko ariho bibanzeho cyane hano za Muramvya, ku buryo ubona ko muri za Gakenke hano mu nce za Minembwe aho bamariye kubona za kwizero ibintu byanze batakibanda cyane, kuko bakunze kuhashegesherezwa cyane bikomeye, bari basa naho bashyize imbaraga muri iki gice cy'indondo, ariko ubona ko naho batangiye gusa naho binjirirwa nk'izi drone, ndetse ziri kuyobya ziturutse iwabo batarageza ku rwego rwo kuba M23 yabagabaho ibitero bya drone, ndetse no ku butaka ubona ko ariwo mugambi uhari ukomeye, bitewe n'uko ubona ko iki gice
FARDC yari ifite umugambi wo kukigarurira bijyanye n'umubare w'ingabo zihari n'iziri kongerwayo uko bwije n'uko bukeye. Yes, Bwana Bizima, asa iyi ngiyi ibintu biravugwa yuko Uburundi ndetse na leta y'i Kinshasa bitari gucana uwaga. Operasiyo ziri gutegurwa gute ko bivugwa ko Sukhoi yarashe ku munsi w'ejo yaturutse mu Burundi? Ni biri gukorwa gute cyangwa barengejeho? Niko bimeze, yaturutse i Burundi, yakoze ririya bara ryo kurasa mu giturage ndetse ikangiza byinshi, ariko nabo bahawe atansiyo kuko ubu ni amakuru buri wese aziyumvira umunsi byongeye ko hari Sukhoi yinjira hariya, abahungu bakoze hasi, niba ari amadolari batanze ntiwamenya, ibikoresho bazanye by'ikoranabuhanga birarenze kuko iriya Sukhoi iza kuba ari iyagiye ikagaruka ntabwo yari kubasha gutaha. Ubu ngubu bararanzitse rwose, biteguye isaha n'isaha ko iramutse igarutse muri biriya bice bya Minembwe itazigera itaha kuko bafite tekinoloji ihambaye cyane kuko yamaze kuhava bayinjiriye, kandi ubona ko nubwo yari isoje ibikorwa byayo, iyo mesaje yayijyanye yuko yari igeze ku rwego rwo kuba itari bubashe no kuva muri kiriya cyerekezo, ari nka tansiyo batanze rero yuko ubu hashobora kutagaruka indi, kandi ubundi muri operasiyo yari iri gutegurwa n'igihugu cy'u Burundi kuri iriya Sukhoi ngo yari buze kuharasa iminsi ikurikiranye 3, hakaba hari kwibazwa impamvu itagarutse rero kubw'amakuru ya operasiyo uko yari iteye. Hariho amakuru yatanzwe ko gishobora kuba ari icyo kibazo cy'uko bafite ikoranabuhanga rihambaye cyane, kandi ubona ko byatangiye gushyira mu bikorwa ingiro kuko byahereye kuri izi drone zabashije gusa naho ziyicira ba nyirazo kandi mu cyerekezo kimwe. Rero ibijyanye n'utumvikana warumbwiye biri hagati y'igihugu cy'u Burundi na FARDC cyo ni ikintu gikomeye cyane, ubona ko kitazigera gitanga n'agahenge vuba kuko nta myanzuro mizima irimo, kuko amakuru agaragaza ko perezida w'u Burundi yatsimbaraye kuri ya mvugo ye yuko ziriya ntwaro za FARDC zahiriye muri kiriya gice cy'iturika ryabereye mu mujyi wa Bujumbura. Rero na n'ubu n'abamwumva neza, abajyanama be ndetse n'abakomeye bamuba hafi, bose imvugo ni imwe, uburyo bwo kwanga guhindura ko hari icyatangazwa kuri Kongo, kuko na n'ubu bagisha amakuru ko nta gikoresho cyabo na kimwe kiri ku butaka bw'u Burundi uretse biriya byangiritse. Ni ikintu ubona ko Kongo yanze kwakira, itazigera inumva, ahubwo kirimo igisa n'inyiturano ku masezerano ubushize bari bagiranye n'igihugu cya Tanzania. Wibuke ko bari batanze icyifuzo cy'uko bakomatanyiriza perezida w'u Burundi kutakoresha ikirere cyawo ndetse no ku butaka, rero no gufunga umupaka uwuhuza na Kongo ku buryo nta gikoresho kizaturuka i Burundi cyangwa se ingabo ziza muri iki cyerekezo. Nyuma y'uko iriya Sukhoi yarashejo, hari icyagaragaye nk'ikimenyetso cy'uko ibyo byatangiye gushyirwa mu ngiro, kuko kare nigeze mbivugaho ko hari bataliyani ya 411 yaheze mu Rumongi, ihamaze hafi y'ibyumweru bigera muri 3 yitegura, iri muri standby yo kuba yajya muri bino bice bya Sud Kivu, ariko ikaba yabujijwe kwinjira, ndetse bari gukoreshwa inama za buri kanya ariko ntibabahe amabwiriza n'ikigaragaza cyatumye batagenda, kandi ubona ko biteguye igihe kirekire n'ibikoresho byari byabuze byari bisa naho bimaze kuboneka. Ni ikintu cy'ikimenyetso kigaragaza ko FARDC yatangiye gushyira mu ngiro ibikorwa byo gukumira ingabo z'u Burundi, yaba ku bikoresho ndetse na operasiyo zose zaba zibera muri Sud Kivu, uretse abari ku butaka kandi nabo bashyizweho imigambi yo kugenda bananizwa cyane muri bino bice barimo operasiyo ku ruhande rwa FARDC. Yes, Bwana Bizima, rero nimba hari izindi updates zikomeje gucaracara muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu, wakwapudetinga abakunzi ba Kigali News? Ikindi nakongeraho ni uko muri kano gace ka Plaine de Rusizi hano muri akise ya Kigurwe hari amakuru ko hari force y'abarundi bamaze igihe batangiye gukorana na Wazalendo, imwe yakoze ihuriro yise ko ari special, babaye nk'aho basa n'abihuza ku ruhande rwabo bwite, nta mabwiriza ndetse nta n'ubujyanama hagati yabo na FARDC, ku buryo hari amakuru ko bari gutegura operasiyo
zo kugaba ibitero kuri M23. Iyi Kigurwe irimo fosi nyinshi z'abarundi ndetse hamaze no kugezwa intwaro nyinshi, ariko mu kantu k'ibanga nuko nabo bashobora kubona amazimano bijyanye no kubona ko nyuma yaho kiriya gikorwa cy'uyu munsi cyabaye cyo kurasisha drone muri kino gice cya Uvira, urabona ko byanze bikunze habayeho ikikango gikomeye no kuri ya Kigurwe kuri aba barundi ku isaha n'isaha naho bashobora kuraswa, kuko iyi special force Hibu yarashwe imaze no kugaragaza ko yatakajemo ingabo zirenga 70. Hari drone yarashe itunguranye cyane, byabaye nkaho ari attention ari nk'agasopo bahawe, kuko iki gice cyari kirimo ingabo zimaze igihe muri standby cyo kugaba ibitero kuri M23, ahubwo habaho gukererwa hatabashijwe kumenya impamvu bagenda bakererezwa ku bijyanye n'ibikoresho yari bitarasa naho biboneka neza bari bakeneye muri operation, akaba batanzwe rero ikaba ibakozemo. Iki nicyo naho muri ino axe ya Kigurwe ishobora kuba ku barundi n'izi wazarendo zihora ziduga ko ibi bijyanye n'amasezerano ari kubera hanze bitabareba, ahubwo ikibareba bari operation kandi batagendera ku mabwiriza cyane ya FARDC. Yes, Bwana Bizima rero nkundira nkushimire nkwifuriza kugubwa neza kuri uno munsi wa Mungu. Nubundi update nakagaruka ubwo uri bwongere wa updating abakunzi ba Kigali News nihamara gucya. Yego urakoze cyane nawe. Namwe bakunzi ba Kigali News, ngayo ngukororo reka twitege uko situation ziri bugende nuko ibintu biri buje mu buryo. Ni munyemerero ambifuriza amahoro y'Imana nihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.